Lele, Pikalan. Kanda pitharai karne ka pisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma. Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Kachat nem be ding kalam yong ka sein rai yalong ka wakan thup ya ka rai yalong rai wa yejer wa rai nong khalem de poi ka chawakut ha ka chipau tri uniu banai ha po ka sim ai nar yong ka chnong yalong dei ba chimbenta chong chit ki khon ka rai dei chat ikhir yeu chirup isur ka bom ka buhuri kam jule i wan ra ya ki rong ki rot ha ai nar dei lang ki khubor cha upai ba wa ki imlang sa lang Najrong ki paj ba wa bon da wan sakhi lang le ya ka ni ka be ding khalam da deputy CM ka sarkar jilla usngau bahalang dahar kamu kongsan menteri ka chnat icha ikhia wa sports wailat miki shilla kamu sembut kongsan he em lang ki MDC ka JHADC wa kan thup ya deputy CM ulas ki rembai u EM umun lait period wa reforming lamre nei te udah loy ki ilaka jawai upuramon kenjing udah loy ki ilaka nang ba umun lait karot ki kli yong kaniam yong karai na ki sein right wa pher wa kiwi kam wa kathong yong gani ka be ding khalam to yo be ya ka khalam ikujut chitom wa isi wa bonjaj ha ki imlang salang de wo ingu edem le yo blai tre ki rot wo the u ikir khu hawra ki liang kam te ne liang usnga bahalang dahar wa wailat mi ki shla le hawa kalam chim gi galat wa ikhu blai be ding khalam wa su ukmen yawro ki khon garai yo yo ki dei chai ikhia wa ikir khu kurdo Wailat miki ongo wana chwa gani ka ainar man go watler wes lapan ne bejor wari ikti how news nem wan mem dikti idaw to wada poi iro ipar we de penchana pen bahaya gani ka thau ong haro uwa ka chnong ya long to hok hi uyo ko ye ro ipar kam wada yo channa ye durwa man go katni idaw ne baha wa man go ka chnong warap her we ko wa maya ye ro ipar de khublai ule yaw deputy CM wa man u wa hakmat wo ya sai ya kalam ha ka sarkar he to wo pen yo ye ro ipar ha por ilum jaintia kam te hajrong i ro ipar wa dawan ra ki kam ki wa mi khman kentu ya ki wan pai ki kam ju ki tre chnong wa ikam ram yong ki wan to usumar sendong Open mit pen baha open khoi pen jinger ye wa dio ne liang usngau bahalang sngau kmeno wo yo ye khoi iplia ikala ka chnong yalong lang ba i roi ipar he ya to ki luti sengking kam jo kani ka ainar wa jo pendem ya ka chat nem be ding khlam man usnem yoro ule yo wailat miki kamu MLA ka thain wa mano wa chimkhia ulai ya kalam wa ki warap hakhle ka sarkar nei benta imen to em kam ki pai ba Di khublai haro ya CM Konrad Sangma o deputy CM uprastun tensong walang ba yong ki toj iro ipar harilum jaintia. Ikhublai kerku kerdo ule ya waro ki khon karai de wujuluti o nang phu nang pen ki nagi snem chaki snem hagil yang waro we kamaku ha ikerdan unang ku gile hei mayaniam maya rukom. bao chỉ biết tận quan thảo đây chỉ có những em
udah itu klaim ya dan boki ya Lete manus nem dat ken moi dang nin snem le. Por wi chadi hen ni ge ju kamadan. Wi tleri wi padi ne ba wi jor ukti ri ni kamadan. Henry mentu snem wan hapan map na pi wan nem ni ti. Boleh wi ri ti. Tegani ko kata development lene kata roy ka par. Kalau yo pi ha kan ni ga thao chat Berlin lam but what borok kecnong yelong ni borok awi. Kalau dia yobi ya kata ke roy kapar. Kalau dia wan kapok ni kecnong borok awi. Tapi kali ko ye wan kaman sang kata ke dia player kata ke development. Ha kecnong yelong borok ni kawan kecnong. Kapok ke konstituensi lene kapok kali long jain tia lene ke state borok awi. Henry ngau panai bi ke ni kecnong rap man do rap player. Tutam cimai ini ke kabu, bawa iku belai nado Chief Minister UM Burom yang i usar Konrad K. Sangma, usar Preston Temisong, Minister wapai jagat nat PWD, bat kamtam, iku belai yang Deputy Chief Minister UM Burom yang i unegani rilog jaintia, udaman unong yalam wa kemat, wawandra, waw yakelap, waw yasai, hai tai hapo kesorkar, nang wa karoy kapar, ke development. Utut ko sa kanigari long jay tiaga yung i. Tengah buwa o pendrong yung klam yung Henry. Bentuan o. Ya kinong 1 lani kitreach nong 3,000. Benmo to M1 iya kakamram. I development u ye 1 ra chisin. Henry kakamram gayong gayong P1. Wo sumar, wo suker. Wo penmiet, wo penba. Wo penkod, wo penjiner. The land is not tilangi. Uya kre langi kamawan ini kesni ini. Ton moy mani du penteroy du penjaklia. Kam tam ya kaberam aw kaberam chi. Knang yo yo iya ka chat yo yo iya nang. Yo yo iya manki yo yo iya mantan. Yo yo iya betok yo yo iya tni. Tengah digini dikintin sa chisin. Nga kublay be di kram musuh ko kemen di puro. Kublay chi jamu. Pau ni sok kumen. Beniau po ini ni ba. Kani orang man kucipta. Dios kiadi nado kelukin dok sekian nado upsia highway nado po jeta po betor daman sikit chingo ya the condition where the place the chingo goro apne goro daman the sukawan kami geborong gunogong uai dan ya lokal meni yong meni katai wodo dia wodo demo penaura di kampu yang sorkar orang kapli leba Dios kiadi kamtam dialong lagi por development change do haniwan kam soi kamong kumawai na tudan di kamera mo ika ka sorkar hatre di kamera mo maintain uri usumar ya kani ke development hari ka ito mandi regional na kani nga po ano pengusulanya ini ni kan belin jadi kobe ko terpang la yung chief minister umayaw yung ni buat yung sar presto mga tao deputy chief minister bertanya kalau yang kepar hari yang jelong kamta mi hari long jai tiai le borok kubili nak yang anu ni detin I wish all the best ya borok kon yung rai jelong rai wajar kamto iginong wan yung sanong ten yung man beri ke beri kami le bojok yos kiani ni do murid dan wa ka wan ko the rai man ni ke beri klam yos kiani le the ku nak report daman di kontrol kelut yung i o di pro di belai kue makor burom dewan chat wang temwi hem muai kontrol lang dewan gila diwa yung ru yung belai daman gila dewan gila diwa burom i kuasan di gima yuwa the use get the project for pagawan mo na le kugi in different levels manlong them i kamromi mat yung i sa sarong yung kami ni ro ya korobha good game it up yung man bi ikon kundung mulut kerai borok kerai ko mangilum yung pui nakapor sa kapor rangkap wa kuhe kadang nakano kule hak mayanyen mayar kom kule hak burom yung lang at tibong tiblay yung man sikat kanya mulkom pupung pupay tidak ini ketin kublay sibun kublay siya garwan turok